Phongkaham ang company principal habol koloi ini kisa laibo ma phaika tamni himba sinio admission na teyoi kisi sa kok sana nangmani bagai ang o tupra hasteni lukurokno saman nayo taklai sing khumpai academy wo KG1 tai class 1 simino admission nanai abogo lottery ni bisingtri angkai sing amne notice book khaika sing tabo plain paper eba ke sada kagoso tai serai ni birth certificate xerox rikhangkai sing tabo application receipt khai tongo tai KG1 by class 1 no kare sing taklai kuno class admission khaigla sing abo committee bu salaika tai sini DTAD sini authority bu salaika tami himba belai keno ke sebjat sini student kabang bangmani bagai seman ni mote sini oro prai 3000 high students tongo KG1 sini class 12 ra amin bagai jaga kerika tai belai keno over crowded ongi tongkha an bagai sing nanani musung phana sing naimia sing saimano kabang ma keri borok bot teongnani musung jago haipano sing taklai jura tei sing nai mangra liya khali engkai khali ni sing wan sogana amoni bagai yang saklain nayo lukurokno norok please hatal tongai rok form nanani ba admission nanani ni tap haidi KG1 tai class 1 ni bagai engkai norok phaimano o mas ni 27 tarik jora sing application receipt phainai nangkhangka o mas tal sapana sing nawana engkai lottery kai sing baskan masa sing phainai o kokna sanani bagai yang lain ma phaika hambai jotono khulumka